hi apui tling pon ni lawa nu in now apai tang hian nu in now apai tanga atara thi athok to thleng hian doctor kani na min mixing ni tangai poi mo berang atile tani ole thlir tu te in zawain chibai leve kule hei tun lai chu pf la lom kimi kumsam thum pakhat zo bok not naw chunga a thihna chungchang hi lar hle a runthlak hle a tu te po mai hianin kan leina tani ti chiangin ka hria hemi chungchang hi ni zan lama puwana special report te kan lo ngai thla a kan lo thade vek tonga tuntuma chuanin medical lampang te doctor ten enge mo phorna nei ti lai hi hun masalama kan lo podcast to te chungte chukan danga thir jauna tlem kan riak bokdon ane pilom kimi thina chungchang ai hianin kan health minister po aron tong chuakania kha athu soi kha han en let lok taila health minister pilarin puin tun thani som pani apf la lom kimi lung le zo bok naw chunga athi chu poe ti thua soya he thilamo phur tu chu zon chua atu langa malak ani don ti zo ne ta shel voina hianin kabial chunga nge me naw chunga thi ana nam hi karil ru na hle meya IMR te kan tia infant mortality rate te kan dei thena turin le institutional delivery te kan boy pui mema a program hiala RCH te kan nei lain district hospital omna gynecologist po patni lai kan nei na huna rai che kan han chan chuak theilo hi chu aril runa thlak hle in ka hria khohar chungte mithi chungte apasal le afa akal santak te hian karil ron di antina tak zetani chuwang chuan helai hian amo phur tu chu chui chuak nge turin action kan la zel don ani ti kha ka soi theini ro se etianga naw chunga thina thleng le hi kan mu zo to ke point kalo focus to thina amei chiat puite nia chuwang chuna tuar hle ang ti asiat theya tin hey health lama chuanin ache thra healthcare chungchanga te fakalo viawa chuti lai ro chuanin he thila hian engtin nge inquiry an malak dana mi pui kan lo mangem ti ro chu kan thlir me khani tani chui chuak nge turin action kan la zel don ani ti kha ka soi theini ro se zone changin health minister chuan he thil thleng hi asha vele abo zui ngal ti asoya hetianga thoktu te in thada awanga wandoina thleng hi thil dik ani lawa wangin khong taka kal ani don ti asoi sarkar chuan kan shet vele chapchar kut ni khan message ka donga takhan ka she ve chak chapchar kut khan nuam tin pakhat ma kom to lawa ti chuan kan ho vele chuan kan commissioner and secretary ka phone ngala voina hian directorate tangin preliminary inquiry la turin mi lo tir ngala a report naktu ka du ngale katia ti chuan an kal ngal ta a mi thi chung te po kha an va hmuwa officials te po an va hmuwa nun na hi a hlu em awangin heng te hi ngoi pui mei le chuanin hospital sa thok tu te negligence awanga thil tam tak lo thleng to hi kan hmu teu to a chuwang chuan he thili khong taka ken a tuling ka hria a magisterial inquiry te po lak nge katumani thadone mani na tin lova responsible thina thleng ta hialang chi hi an na tanga ban wang tlak nin ka hria kai chuan david sailau pon aron vai ve viau maya ban na ni lo ngai dam dil na aron tia akola changtu minister chuan changtu minister kan ni angin ban na ka thelu te ati done moti lain ngai dam ka dile ati then maya ro pui kan han ti hlom khopa ministry chu kan faklor na sata masero pui kan ti velo nun na chungchang thil ani he ngai dam dil na ol sam hi aron tia hetianga he thina ngai series a achangtu minister hial banat la ka ngai te teng te po an ani puwana report a po khana chiang khopa tuna chuanin doctor te hian engmo phurna nge an nei doctor an han ni hianin engtiangin nge danina hung ti la ya hi kan ngai thak chian a tha in ka sia chu hun masalam kan lo podcast to na zara pusia na kan lo podcast to na tangin kan on da chok don ani the advocate holtena bar council of india kanen hian chuteng che join doctor ho hian indian doctor ho tan indian medical council omni indian medical council join professional conduct etiquette and ethics regulation 2002 ni no 2002 April ni rogas chua khania chu i doctor an ni hian
hemi professional conduct etiquette and ethics regulation 2002 chair chuaka khethiam turangeni duties and responsibilities of the physician in general atini doctor tambo phurna mipuin engtin doctor talaka enge kan beiseyang eng anga doctor ti en tungai kan ni atin doctor ti hi eng ang taking mi puite laka cha tura beisen ni ti taka kha an Indian Medical Council ethics base khan anum dan base khan kon se do ni mo to chapter 1 b akhan duties and responsibilities of the physician in general atene so doctor reng chu atene 1.11 akhan a physician shall uphold the dignity and honor of his profession doctor chuan a doctor ni na kha azza umna le antrang kai na kha engti zong point avung him turani tene Indian Medical Council ne na report Indian Medical Council khan a doctor ni na kha ali sa phe tani Bar Council of India intelo turan ti kha kalo ti fu chuan ka advocate ni na khan ali sa phe ni tengche chuan Indian Medical Council hian doctor ho an doctor ni na an practice phal na kha an lak sa phe ni ti ko se tani a physician shall uphold dignity and honor of his profession ti pota chuan good practice asoi le a ta hian a poimu chu doctor te hi profession dang ain le pathian anga ngai ni Hindu an niamo Buddhist an niamo Christian an niamo doctor te hi le pathian anga ngai ni an madi mi hring puite tidam tu tilum tu tur ni lawin tidam tu tur ngai ni the principal objective of medical profession ateni doctor anom na chan ber chu to render service to humanity with full respect an mi hring puite na damna peturin ateni chu dam doctor reng khan an patient kha an damna tur zongin an treat nge tu ni medical report po hi doctor en ani chuan I medical record kai lo ti bo pala mo I khele do ni chuan kumthum chung I ma bona I specialist in ma bona en na cheka kumthum chung alo da thada mai o chu invokala ka local tol le nam le ati kha diglo kha ta kha bi puite tan tuna case ne in kai mai chelo ma second side le ni chu chuan poi mo le dang le chu lai hian tin ma mon thil pakhat mo ka sei lok du chu bi puite khe man mo su doctor te hi chuti mangai sang le chuti man din hun poi mo ani wang chuan mi puite hian doctor in an du anti the mo ti na kan lo ne ya chuti khoba doctor te kan ngai sana wang le doctor te thil ti sol ve the lo am hiela kan ngai awangin doctor tam tak adin du ling ani an du doctor in anti the lo an patient te chunga te ka poi mo chu ko Switzerland Indian Medical Council ethics akha chapter 2 2.3 hi omani 2.3 prognosis antitani chimi prognosis chu doctor khan a patient ne na an condition diktak a khiat tir kha atna ani tani tuna kan se prognosis kan se chapter 2.3 no hen doctor te khan an patient te kha diglobin an patient te condition kha an khil thiang lo shim chu medical negligence ani a criminal zongin atan theina zong khan lo umvele tani mo the patient must not be neglected atini the patient must not be neglected engwang point adam lawakha athegi turani lawa angere apazu tur ani lawani utmost discipline utmost dignity in adam lawakha atri turani tini tani chu wang kan sai du kan doctor chen te bula po le medical practitioner re pula po sai du du in mani mu de zirin patient te treat doctor mo patient te khadwa tu doctor kan ni chan ka patient te dam na turata na tini kan ni zong takamo kan sei du chu doctor an ni don hian hemi Indian Medical Council appendix number 1 hi declaration ani tani chu declaration chu unsigned khapa unsigned khap nu doctor license practicing license pe kan ni tani chumi an declaration chu doctor zongzong tele patient zongzong tele mi puite tan I apoi molai kan cher swak lo kan mo chu chuan kan kha bo ni o doctor aloni khan atene a declaration number 1 at one I solemnly pledge myself to concentrate my life to service of humanity atini doctor kanina ngin mixing
ngay mixing nun chan zong le e mixing nun ngai poi mo na hi kan nun ka dam chung in ka boi poi ang te phot mi point som pakhat ma point ma cho ka seng chuan number 3 chuan I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception mixing hi apui tling pon ni lawa nu in now apa atang hian nu in now apa atanga atarathi athok to thleng hian doctor ka ni na min mixing nun hi tangai poi mo berang atile tani chuan tahena soile chu kan ngai san I will not permit consideration of religion nationality race party politics or social standing to intervene between my duty and my patient atini a patient ka vai po ni se muslim po ni se buddhist po ni se mo congress po ni se zpm po ni se party politics te jing venga te ni ota hian chetur chu zpm po ni se congress po bjp po ni se kudo po ni se miswal po ni se tual that mong po ni se la ka doctor ma ka duty ka ni chu tiang ang hisab chuan ka patient te ka ka enkol lo ma doctor in angai zong ni wanga enkol thadu lo ka thiang lo ani the patient chu the health of my patient will be my first consideration the patient dam na chu ka thupui ma se berani kita je klatani chuan I medical atop na 11 again I shall abide by the code of medical ethics to na ka swego kamo Indian Medical Council Professional Conduct Etiquette and Ethics Regulation 2002 hi ka zom shimang ti doctor tele medical professional thok tele patient tele buina kan khiatan kan share chok ve ni ole line doctor te dam dene thok ta ho hian midang in thilan thelo an mol ema an rim che ema an mol si an bing project thek trok ani ti awangin du in kan lo support te lo ni kan lo support lo chuan kan che thei zok ni ti ka kan thira poi chu zanina kan in kom na bo ka tanga doctor lam pang medical professional tang tale ni ma tanga kan thira to poi mo kan sei lam du ni chu maro hei kan chang lok don ni karon ti khet ka zone min chang te zoram hian heting ang mishing hi kan pai ngam lo nge dan awanga hun sana san ni ang dan awangan himjel chuan atlak ban doi le nun moya roite tuna aron zone hi a receiving and atan chizok lam pang ta chuan alung kha pani tuna pokhan khami ti chung te kha lo re thein cheng doi khat kan peng chu khai cheng ne kharing kan lo ral veng chunga ko ta pokal lo la em mati lo la an lo ti the ta ni chu an lo an pan ni ari ngai dam kha ko ta case alakal ma si ka chuan of the ko ta an soi rem ve tin ani ta tak chuan apoi mota chu medical negligence awanga medical negligence causing death kha 302 nilo 304 IPC 304 am chi ka a compound de bulem thil kan lo ti sola min ngai dam ro khai tin a compound them ti te khanai to ngai ta ni in kan khel la tur chu khateng ang kha civil case ang GMO criminal case polo ni sela cognizable offense and take criminal akhan ngani offense akhan crime akhan cognizable offense an ti chu khami te accused anelo a victim khello po khan an lo report ve thi tuna mi pakhatin mechanal pang apong so lai mu khan ngoro police ko ang ti po ngai lo khapa kham man chota vok po ba mo ata thel atla che thelo tu ro siama police ne pe tura ngai kan ta ni tu wangin tuna hian apoi mo lai tabera chu khami te inkar kha mo police case akal manem kal man lawem ti te khapoi mo ta tin cognizable offense an yem compoundable an yem ti te khapoi mo ta ni compoundable kan ti chu mi athil ti sol ahia apoma poi atia atile to don lo ti bon sign tani chimi bon sign chu compounding an ti ve tani ko ta heta ato khen kal lo khan angamuni live la khan in ngai dam ve chin tani chu ta ka chu kan pathian thuwa pathian in misol te ngai dam kan ti lai ta khin tani mo pathian in misol te ngai dam kan ti po hen kan khiat tu ra chu misol angai dam tu ra khan aswal ahrianga aswal poi atinga atile to lawang ti kha commitment anei lo chen pathian in sol le tu me ka chu ngai dam big chong lo ni
ai ta kha case har khop mai se thiam hara amaro chu nun moi roi te na ron sem che khan thu nei tu ten engtin action la he ta ko ta kan kal pui lo ani point Indian Medical Council report chiniem state unit almost state da kan report photanga adam chungin doctor ka practice the to lo mi thini adam lo te khan lo mai dam poni se tu emani khan facts of the case ka kan khre chon kan report the tho ni ti kha kan sei lang ram ni chu wan an ngai dam wang khan cham takin mo free takin ya chan sam lo huna ki da sel sira min sonanga amo khoi khote de zola pcc ya min sonanga ka du ka sob le thong ati rilu te puni phe chonin a fudon lo wa chu wangin a doctor ni na kha li sakhial kha a thamei the ngai dam ta chung ten ngai dam chuanin ngai damin nakal to mai don nge kha a victim ten an lo ngai dama a victim ten a court uncle du miu lo ko in pakhat am le ta chu Indian Medical Council ethics kalin a doctor ni tlak lo hial khoba che da wangin no ban turin report theni ta ni chumi ani report an kan report na chon tupon kan report ve thei thung ta ni chu kan report anga kan incident na kan zia thlapanga kan report anga citizen angin Mizoram a hen chapter om ve nge nga ta chon report anga chuta Mizoram meeting ngai da ama kha so consultation pe be to ni ai soi thiam la thiam lo je ta pokan ngai to ni nga a min ka soi lo nga kan thiak pa chang kang de me ejo ko house of po ta ka an nei te go hati ka numlan ran chuk khani ani po chu a mai bor vel ha me ENT problem ne nia chung trai dam the te po lo pon be to thina adama dam lo le thina te ran chuk khani chuan go hati a khan thempa mi lo boi pui te tia ka boi pui ni chu ti lai chuan romani ange khole nge ni ramatangin doctor an cha chu lai khani ta ni ka doctor peng that thadeu mai hi lo nia chuan an har vel a khoi sak lai vel te po kha tv kan lo en ni waiting room tang khan chu doctor ina ron chua sei chu moi ka tilu tu ka chu mihring na hi mihring thok na le mihring kan siam na hi doctor ten an khoi dang lam thein lo ni ko bela doctor thiam ber Oxford ani mo Boston na mo khoya po kolila mihring na hi an to sei thelo ba amara chu enga mo chenero chu mihring dam lo na kha an manipulate ve siam ve theini dam na tak hi doctor ko ta lo sing te ko sei kan sarani mo i rutlia kan mo khang zong kha avu khom ve an thiamang tok avu khoma an thiamang tok ka dam doi cho ta ka chu an ti tur ni khamiti tu khan pathian in aruat ani amaro che tidam tu dik ta ka chu pathian ani awangin doctor te khan pathian in alo ti dam mo chung try ko tlangin mo ek formula mo medication mo surgery mo tel lo alo ti dam an husit zonga an ti kha chu amol khap lo Christian lo pon an ti tu koring lo chu wangin kha tenga ti kha atlam pui thuin I hemi doctor ro ko hin homeopathy le allopathy ka te win ani claim bo ro kan nei vele allopathy kan ti chu hemi kan doctor he ho pa ngai ni tani hengi chu anin claimin anin la doctor de le ka allopathy ni lo homeopathy kan ti khai hung te engenge mo herbal medicine hung te ho chon adam nei claimin amuang chang ani chu a homeopathy a muang chang mo rang le theng chi doctor ten an khe thiam lo formula doctor ten an khe thiam lo medication le surgery ka pathian na tren lo chok theni ti kan khe da poi chu wa kan doctor ten mo big ten Christian doctor te pe chon pathian thiu ti theina an ma ni nge po dam lo then ni ngo ko le doctor thien ber po athi don chim sim chu wa min khamin ye wang khanin I kan miso Christian doctor te pe chon min sa khon thil zonga pathian thu zonga damna an lo zonga an lo boi pe kha mu si thiang ngai lo kha ole tun tumatan chon khati zong khani pot sela tuna kan ti chuwa teng te kha hun mas salama medical ethics chungchang kan lo soi to na te an nia tun boruak nen hian in kai noina omlem lowa amaro chu medical lamina an riat tur le mi puina kan riat ve tur bengwana tam tak awma wangin hun mas salama mi kha kan handa chuak le ania mi puin kan bengwar
พะngay in kan ring ani ole tuna tan chung kan du tok phodang